Programın akışını kısaca arz etmek istiyorum. Kur'an tilaveti, Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik Hoca'nın selamlama konuşmaları, günün anlam ve önemine dair Molla Recai Hoca'nın konuşmaları ve en sonunda dua ile programımıza son vereceğiz inşallah. Şimdi gölgelikte bulunan bacılarım lütfen ön tarafa gelelim. Ağabeylerim de lütfen gölgelikten platformun karşısına geçelim. Bu şekilde başlayalım inşallah. Şehit Aytaş Baran'ın dostlarından biri onu şöyle anlatıyor. Onun vesilesiyle uyuşturucu bataklığına batmış nice insan bu beladan kurtuldu. Ailesine, akrabasına düşmanlık besleyen insanlar onun sayesinde adeta melekler seviyesine yükseldi. O kadar seviliyordu ki çevresinde bulunan, tanıyan tanımayan bütün insanlar şehadetiyle onu daha iyi tanıdı. Ahlakını öğrendi. Onun şehit edilmesinin sebebini öğrenenler hidayete erdi. Değerli misafirler, şimdi Kur'an okumaları için Muhammed Emin Yılmaz hocamızı platforma davet ediyoruz. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. Evet, bu tilavetinden dolayı Muhammed Emin hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Evet, Şehit Aytaç Baran çok yakın bir akrabası onu şöyle tarif ediyor. Onu tanıdığımdan beri kendini İslam'a adamıştı. Fakir ve muhtaç insanlara yardım götürür, sürekli Müslüman kardeşleri için çalışırdı. Kur'an okumayı çok sever ve Kur'an yolunda çalışıyordu. Herkes ondan razıydı. Gençler için geleceğimiz derdi. Aytaç kimseyi incitmezdi. Her zaman şehadet aşkını dile getirirdi. Benden şehit olmak için dua isterdi.
6-8 Ekim olayında şehit Yasin ve arkadaşları şehit olduğunda çok üzülmüştü. Hep onları anardı ve düşüncelere dalardı. Değerli misafirler, şimdi de selamlama konuşmalarını yapmaları için Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik hocamızı platforma davet ediyorum. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, bacılarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih boyunca Müslümanlar ne zaman dünyaya dalmışlarsa, ne zaman dava arka planda olmuşsa, ne zaman ahiret değil de dünya ile ilgili hedefler konuşulmuşsa, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sevdiği cemaatler içerisinde, müstakim olan gruplar içerisinde şehitler edinerek onlara bir türlü istikamet belirlemiştir. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. İnsan olmamız hasebiyle bazen dünya ile ilgili gayelerimiz, hedeflerimiz çoğalabiliyor. Ama Allah Celle Celaluhu içimizdeki samimi, salih insanlar, veli insanların belki duasıyladır ki bazen içimizden şehitler edinerek bize unuttuğumuz hedefleri gösteriyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinde malumunuz Uhud savaşında Müslümanlar ciddi bir darbe aldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaralandı. Sahabeler şehit oldular ve üzüldüler. Sahabeler üzüldüler. Okçular yerini terk ettiği için üzüldü. Müslümanların şehadetine sebep oldukları için üzüldü. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaralanmasına sebep olduğu için üzüldüler. Ama Allah Celle Celaluhu, merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah Celle Celaluhu onları affetti ve teselli etti. وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْنَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dedi ki üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman ehliyseniz üstün gelecek olan her daim sizlersiniz. Eğer size bir yara isabet ettiyse düşmanlarınıza da aynı misli Bedir'de isabet etti. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas. Diyor Allah bu günleri insanlar arasında döndürür. Bu galibiyeti, mağlubiyeti insanlar arasında döndürür. Ve liya'lemallahu ellezine amenu. Niçin? Allah iman edenleri ortaya çıkarsın. İman çok büyük bir iddiadır. İspat ister. İşte o ispat ortaya çıksın diye. Ve Allah içinizden davası için şehitler edinsin diye. Dava şehitlerle ayaktadır. Şehitlerin, davanın yakıtıdır şehitler. Eğer bir davada şehadet durmuşsa, şehitlik durmuşsa demek ki Allah yardımını çekmiş o davadan. Biz böyle anlıyoruz. Ama ne zaman o davada şehitlik ve şehadet varsa Allah'ın yardımı o dava üzerinedir. Bedir'de Allah'ın yardımı ilk şehit kanı yere döktüğü andan itibaren inmeye başladı. Hava indirme tugayı inmeye başladı hemen ilk damla kan indiği zaman. Ve Allah ve liyumahhisallahu ellezine amenu ve yemhaqal kafirin. Ve Allah iman edenleri temizlesin. Bizi dünyalıktan arındırsın.
dünyalık hedeflerimizden bizi arındırsın. Dünya ile ilgili kurduğumuz plan ve projelerimizden bizi arındırsın. Zincirlerimizi kırsın, bizi tertemiz etsin. Ve yemhakal kafirin. Kafirleri ise helak etsin, yok etsin diyedir. Onun için değerli kardeşlerim, Şehitler Kervanı platformu olarak bizler şehitlerimizi anmayla, şehitlerimizin yıl dönümünde şehitlerimizi anmayla gayemiz onların ailelerine aynı acıyı yaşatmak değildir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet kıyamet gününe kadar var olacak. Allah Celle Celaluhu bu yarayı bizden sürekli taze tutmamızı istiyor. Bunun her tefsirine baktığımızda, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaralandığını duyduğumuzda, okuduğumuzda, sahabelerin şehit olduğunu okuduğumuzda gözyaşlarına boğuluyoruz ve o yaramız sürekli canlı kalıyor. Meşhur bir söz vardır. Filistinlilerin olsa gerek. Yüreği soğuyanlar mücadeleyi sürdüremezler diyor. Onun için yüreğimizin soğumaması lazım. Tıpkı Uhud şehitlerini her andığımızda nasıl yüreğimiz yanıyorsa, şehitlerimizi de unutmamak, gaye budur. Yüreğimiz soğumasın değerli kardeşlerim, bacılarım. Yüreğimiz soğumasın. Yüreğimiz soğursa biz bu mücadeleyi sürdüremeyiz, götüremeyiz. Onun için sürekli bu acımızın taze ve dipdiri canlı olması lazım ki biz de o mübarek şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bize emanet bıraktığı o davayı sürdürebilelim. Ve onlar gibi şehadet şerbeti içip onlara kavuşalım. Amaç ve gayemiz budur. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet, Rabbim hocamızdan razı olsun bu değerli konuşmaları için. Değerli misafirler, Şehit Aytaç Baran'ın dostları gerçekten onu yakından tanıyorlardı ve şehadetinden sonra yine bir dostu şöyle diyordu: Şehit Aytaç Baran'ın tek gayesi şehadetti. Hiçbir dünyalık beklentisi yoktu. Yaşantısında da bunları hep görüyorduk. Bir gün ona biz senin şehadetini kaldıramayız, biz senden önce gideriz dedim. O da inşallah ben sizden önce gideceğim. Sonra sizler mezarıma gelip benimle dertleşeceksiniz demişti. Gerçekten de dediği gibi oldu. Değerli misafirler, şimdi de günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmaları için İttihadül Ulema üyesi Molla Recai Güler hocamızı platforma davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muntevb khir hatine, serçavar hatine. Jibo Aytaç abi em iro topune. Aytaç abi jibo hususen Xorte Diyarbakır tişki debu. Yani em nikarin eko duvi vakti de ba Aytaç abi ra muhatap buye dibin deste vira derbas buye her halde ev bi havi xitabi bike. Emeni karim bejin şehit Aytaç u derbas bibin herun. لورا او خورته کو پشتی سالا 2000 شهید آیتاچ پشتی کش حبسه درکت زندان درکت بگنجار مخاطب بو ج تمام خورتار گنجار به وی شکلی خطاب دکر او انسان کو د بنیاوی ربو جوی بچوکتر بو جرادگو آبه
و اوشی آبه مبو چوا آبه دعوه هی آبه خورتا جی هبو آبه خورتا لدیار بکر آیتاچ آبه بو ایوان شهید الوی دره تربیه کر زانبونا آلیکاریا فقیر و فقارا بوان خورته کدوه اوغره در روح خو فدا کرن شهید بون ایوه زانبون داوان آیتا چابه بو ایکو ملدور دعوه پشتیوه هنگاما مزن پشتیوه فلاکتا دو سالا 2000 دو پشتیوه ای ملدور دعوه جوان و زانبونا عبادت ناسکرنا خدا و رسول خدا لپیچونا لپی شوپا دین خدا اب مدا فهم کرن لدیار بکر پشتی سالا 2000 دناو خورتا دا شهید آیتاچ آبه بو شهید آیتاچ آبه جوان کسی که کاری ویش زمانی وی بیتر بو شب و روش نزانی بو لکو دره بایا محقق وی دره دکرج گلستان اسلامی گل دوی دره ده دردکتن دناو خورتا ده بشکل گلا جوان کسی که خدا عز و جل ده در حق وان ده بیجه استعیذ بالله من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا زلام نيوها وهنك دوي سوزا كدان ربي خو دوي سوزا خود راستن صادقن راست قوتن حتى كد في اوغردا روحي خدانه تكبير 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر بله آیتاچ آبه ده سوزا خود سکنی و دوی اوغره ده روح خو تسلیمی ربی خو کر لهمبر انسان خودین ناس مجادله کر جبو دین خدا عز و جل دناب خوردا ده بلا ببه او انسان خودین ناس جناب خودین ناس یاوی بی خلاص بکه عمر خو بوی شکلی درباس کر و حتی که روح خو تسلیمی ربی خو کر شهید آیتاج ده حیاتا ویده گلک درس و عبرت جمرهنه مگو خدا ده حقی ویده گو ده حق انسان وک ویده گوش ظلام هنه دوی سوزا کدان ربی خو صادق مانه حتی که روح خو تسلیمی ربی خو کرنه ومنهم من ينتظر او جوان جی هنک هنه لبندا روجا خون لبندا و روجا کو جبو وان سوزه کو دای ربی خو روح خو تسلیم بک لبندا و روجه اید به خدا عز و جل وما بدلوا تبديلا سوزا خو ناگرن وان کساد به خدا عز و جل اوی آیت جی لما خورت کل پیش شهید آیتاچ آبه عمر خو دوام کرن المدک هفه پیویجی گرام خو تخن بن وی شمسیه گلو پشتی کوان انسانا روح خو جبو دعوة خدان جبو راضی بونا خدا عز و جل جبو بلند بونا کلام خدا عز و جل لسر روی عرده روح خدان ام لپیوان چه دکن و گرام چاوا بکن گلو روژا قیامت وقتی که ام لقی آیتاچ آبه خو ببن اوان انسان که وکوی جبوی دعو دوزه روح خود بر دین خدا عز و جل دانه ام لقای وان ورن امی بسر بلندی بعزت بروسپیتی امی کاربن بیجن اری والا مجی لپیوه دعو دوزا و مشان بشکل که چاوا کاری و جو وقت و بیتر بو و کارو ایش خو جو وقت خو زیده تر کربو شب و روز خو کربو یک و دوی اوغره دا مجادله کر مجید وی ریچکی دا پیش شوپاوه و حتی کم روح خو تسلیمی ربی خو کر
مجبو في دعو دوزي مجادلة كر وأم لبي وهاتن تكبير 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر ها إيجا جبوه سوزي گره ام بشغلن مسوس کی دای ربی خو مگوتی یا ربی چاوان انسانا جبو دعو دوزاته جبو دینه لسر عرده حاکم ببه جبو خورت جناو قریجا کفری خلاص ببه وان انسانا چاوا شو روژه خو کرن یک جبو ام جی بیجن یا ربی ولا مجی وها کر مجی دا پیشو پاوان گره ام جی ایرو شب و روژه خو بکن یک ام کار خوش وقت خو بیتر بکن ام بشغلن روننین نبن جوان کسی که روژه قیامت پردازلت لسر پشاوی لسر سریوی نکار لقای آیتاچ آبه خو ببه بیابه ولو بشتی کونچون چاوا کد آیت دج بیشه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لبيوان نسلكي هات لميجا خزائي كرن وطان بيشوبا شهوتا خو خستنا نفسي خو جبو أم نبن جوان كسا قرأم بشوغلن قرأم لهاي جخو هبن هاي مج ديني مج دوزا مج دعوة مهبكو أم جبو چه مجادلة دكن وان إنساني كو بريام درباس بونه چكرن هاي مجوان هبه وان انسان عمر کی بوی شکلی مشاندن خورت دوی عصره ده گره هر یک ام ببن یکی وک شهید حسن لوی دره یکی وک شهید یاسین یکی وک شهید حسین یکی وک شهید آیتاچ آبه خو وقتی که مواقوان جبو في دعو دوزي حياة خو مشاند روجا قيامته بعزت بالشرف أمي دركفن حزوراوان أمي بين الحمد لله مجي وكوان ودعو دوزي مشاند حتى كو خدا عز وجل في روحي جفي بدني درخص مدفي أغري دا مجادلة كر وكوان إيرو أم بروس بيتي دردكفن حزورا ربي خو وأمي بوان رتكفن جنة فير تكبير 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر شبو مالباتا شهيد آجي هاو مثال كي تاني أزي بدم وازي بقدينم ده حربا بدري ده شهيد چه بوبون حارسة حضرت حارسة يك جوان بو دياوي تبا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دبي عجب حارسة د جنت دي يا د آگر دي اگر د آگر ده بسا از عمر خو بگری درباس بکم لو رانا دنیا دی و آخرت جيچو نا اگر اوه د جنت ده بسا نعالا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي يا أم حارثة إنها جنان في الجنة أي أم حارثة أو نجنة كتانية بلكي أو دنافوان جنة دايد بيجش بو حضرت حارثة إيرو أم لبي وان غمكيم نبن بلكي إيرو نها أو دا قبر خدا ياجي معنا لهوا لدورا مدزيفرن بما دكانن بيفاني إنسان أقل وجبو تشبو ما محزون دبن لورا أو جهاشتن رضا ربي خو بالنقطة خينا خويا عولي خدا عز وجل قنهوان عفو كر او جيوان جنة بواندان شاندان ريواندا قو آوه درجه ويه جبر في هاوي إيرو أم خوزيا خبوانتينن جبر في هاوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلتبو لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل مدخوست که مجد ريا خدا عز وجل جنگ و جهاد بكرا و از دو اغرا خود دين خدا عز وجل ده بهاتا ما كشتن جار ده از ساغ بباما و جار ده بهاتا ما كشتن جار ده از ساغ بباما و جار ده از بهاتا ما كشتن بفي شكلي تكبير والسلام تكبير تكبير الله أكبر الله أكبر
kirina şehit Aytaç abi giranı. Ben nikare vi vasfe vi ku mus'abi vi ahlaqi vi hayaya vi terbiye ve iffeta vi ku belki vak abuka hinnu hati katina mali ve hayaya vi amnikarin binin zaman. Bime girante ev kesi ku ba Aytaç abi ra muhatap buye o buan şehit edin raji. بشهيد حسن رجيا مخاطب بون والله إن هري يك جوان وك زير زرب وج زير زرب قيمة تربون إجا خدا عز وجل وان بما ندج بير كرن ودعو دوزا وان بما بد شيرين كرن ما بقرين جوان كسي كل بددن بيشوبا وان او دفي اوغري دوك وان حتى كل روحي خد برديني خدا عز وجل ددن ناس سكنين خو حرام دكن خدا عز وجل ما بقارين جوان كسا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Evet, bu güzel konuşmalarından dolayı Rabbim hocamızdan razı olsun. Duayla bitiriyoruz. Şimdi dualarını yapmaları için Ömer Çelik hocamızı platforma davet ediyoruz. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vechike ve azimi sultanik. Allahümme Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vechike ve azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلقك ورداء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, ey yücelerin en yücesi olan Allah'ım, senden başka ilah yoktur, sen birsin ve teksin, ortağın yoktur. İlahi ya Rabbi, işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Bizleri ve kadın erkek bütün mümin kardeşlerimizi bağışla. İlahi ya Rabbi, içinde bulunduğumuz bu asırda imanın elde bir kor ateş gibi olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. İmanın ateşten bir gömlek olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ya Rabbi, senin davan için çektiğimiz eziyet, çile ve sıkıntıları bizlere sevdir. Ayaklarımızı sırat-ı müstakim yoluna ilet ve o yolda sabit kıl. Allah'ım, bizlere hakkı hak olarak göster. Hakka ittiba edecek irade nasip eyle. Batılı batıl olarak göster. Batıldan uzaklaşacak irade nasip eyle. İlahi ya Rabbi, şehitlerimize merhamet et, makamlarını âli eyle, makamlarını yüce eyle. Onları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Hamza'ya, Hazreti Hüseyin'e komşu eyle. İlahi ya Rabbi, İslam ümmetine birlik ve beraberlik nasip eyle. İçine düştüğümüz bu karanlık durumdan bizleri aydınlığa çıkar. Sen iman edenlerin dostusun. Yüce kitabında öyle buyuruyorsun. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ya Rabbi, bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkar. İlahi ya Rabbi, şehitlerin canlarıyla bize emanet bıraktığı bu davayı ilelebet götürmeyi ve bu dava uğrunda can vermeyi bizlere sevdir ya Rabbi. Çalışmayı bizlere sevdir ya Rabbim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, burada yatan şehitlerimiz, Şehit Aytaç, Şehit Hasan, Şehit Hüseyin, Şehit Turan, Şehit Riyad, Şehit Aytaç kardeşimize ve bütün şehitlerimizin ruhuna El Fatiha. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem.
Değerli ağabeylerim, bacılarım, programımız bu arada nihayete ermiştir. Katılımınız için Rabbim sizlerden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mikrofonu ver. Şehadette Kerbela'da